Na wikase constituency ya Kitutu Masabase county ya Nyamira mnenchereyemo yugo chengero bokoreria bomoro kyomokoro asire talfayo ngwae iskulia rero ni gensemo ya boroki gwabaye bamera na mnenchereyemo yuko mochengera asbabu atuka ebyegwa awo cyase ale nabo gasbabolia abonsi kwenyerwa chinga kechiga chimeyega Yesu kuna bego mwaka moyo 2025 bana rira abandi barure kona ruguru mwana mari asemwarwe n'abachukuru bari barororo nakima mwana reira mabira mwaro reira abanda mabira nagiye ko gere kero bakumbuakire renta tukubwate sie njabodra mumenyera tego naenda mangana ya bana bahiga abahiga dabwo igongo ndagotara ngai bari mbono kwache siri mirongebere banongora ko ninda kura aya na uchirero mwandende na bongendre ta komenya senge chenga bunye dera ko mugakoyo tali 1+1 igo nari kumukariria so visitebora echaanyu amenego para kitamanya tachi tinja roro school igo nari kumuka buna ikobe namanya korenga timbu ati simi naika timbu ati simi namuganya maragoba namanya na igete yara kumuka botuko taibuna lero tobwate simi kumuburi nkwaika wana ari okoganya naika gusi ntera itiru kera kumuka botuko lakini rende really appreciate because of the good support from our teachers, where my father was one of them. He was very strict, and even where we have been working in the university today, you can nearly find me. I mean, ile mutindo vile Ronald amesema, vile nduka amesema, I've gone to his school. He's a very strict teacher. I've gone to Loslin school, a very strict teacher, all because of the good information we were given when we were at our earlier stage, and we were able to learn from our teachers. Mwalimu Ongwae na ansomete 46 years ago. Mwalimu Olengomya, olenga gotosomi, olenga objective, atosometie abantu twalenga abange sana. Kurwa bukuru Nyamare tugaita tukaenda abandi bakanda various schools, and many of them are successful. Again tondanya kwiraniria baminto nekamo abantu baminto kera mwasomi abana baminto na tole gotokora cigasi town yo tole everywhere okonyora na abantu abange nembenyo tunana baiguri banyorite abantu babakonyete. Again tondabanya ko basuguma abaminto ngerina moteme kuro muntu Nyasaye ka bakonyira sa gwikiri tema kwiraniria kwirania gokomaye no kumurika makubya kutwalenga amura bata lakini batatu barabari ina arfaya na inche umwaka narusa bali baga isaya na agenda function yetu wakati ya sibon nayo kutumiria baswali mera gaswa saba kali Nyamare akali gali gereria naenda akatukiamia baswali tukamama skania na mabwa arwaye kuna agenda busungu kakuna goseri kwingiri ngwate tatu amanaro arwaye rema mu kwikuri ndi thank you maito chikuranda iki bese byo tukashinga ngisa ifisi ndachinkanyo muri ya kange form yugo ali irikale form ya kutumia district to jango seisana form nga chichori nando jayere tukaito isana sabato ngenoli na isai nakitoko ayata tanaro na hindi ko takuchuri yarwa arwa jori ngete kare jori kayira busu daw muy gyurion akambur na bokoro ya na mita ko solera neru arwayo succeeded by getting a chance in this akaina sido ngetiga obosani bwange jukyo oborwairo obatambuke bungwa so mya eteri yamara sana grama tebita truth honor tingo genda genis na bantu na wono musebu na kwalengera likwa na mangana maye na ya igwa kwana yakara kwa rentro ba konte ya abantu bamintu mugura ni nduru gotara totabwa zero ayabawa nari kuna ka ko ba zero uyo na toro ko mo kanise in the church one of the standards in the first church elders no uyo na tokuna kusikisa kana abantu baroro na tokuna bateba ni atwanya ro ketwana ena saba sini ko trans ke zo motori to